Uvaženi i poštovani gosti, u ime direktora i kolektiva 4 novosadske srednje škole želim vam svima dobrodošlicu u ovu našu prelepu novu gradsku koncertnu dvoranu. Želim dobrodošlicu pre svega gradonačelniku Novog Sada, gospodinu Milanu Đuriću, članovima pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, članovima gradskog veća, članovima gradske uprave za obrazovanje, školske uprave za obrazovanje, dragim gostima iz obrazovnih i kulturnih ustanova grada Novog Sada, dragim kolegama i dragim učenicima. Danas po prvi put stekli su se uslovi da ovaj naš svečani i dan duhovnosti proslavljamo u našoj gradskoj koncertnoj dvorani. Želja nam je da ovo postane mesto kojima će se razvijati talenti, da bude prepoznatljivo lice grada Novog Sada, da bude mesto gde će odrastati i školovati se kako sadašnje, tako i buduće generacije u duhu svetosavskih vrlina. Svakako danas je i prilika da se zahvalimo gimnaziji Svetozar Marković, koja je bila divan domaćin u proteklih 25 godina i jedan od inicijatora ove naše višedecenijske saradnje. Pozivam direktorku gimnazije Svetozar Marković, gospođu Tatjanu Vukadinović, da nam se obrati. Vođeni vizijom važnosti negovanja duhovne tradicije i nasljeđa našeg naroda, povezale su se 4 novosadske srednje škole. Muzička škola Isidor Bajić, baletska škola, umetnička škola Bogdan Šuput i gimnazija Svetozar Marković. Udruživši tom prilikom ono najbolje što imaju, a to su darovitost učenika, a to su pedagoška umeća i znanja nastavnika. To je dobra volja, to je spremnost na posvećen i predan, strpljiv, ponekad iscrpljujući rad. Sve to udruženo donosilo je svake godine kao plod rada nadahnjujući program Svetosavske akademije, koji nam uvek uliva nadu i posebnu duhovnu snagu, da izađemo na kraj sa izazovima koji su pred nama. Ovom prilikom želim da izrazim zahvalnost svima koji su tokom 25 godina učestvovali u kreiranju i izvođenju programa, koji su davali svoj doprinos. Pošto ih je nemoguće sve pomenuti, izdvojila bih one čija je ideja, koji su rodonačelnici ove saradnje. A to su tadašnji direktor gimnazije, gospodin Radomir Marović, i to je naša draga koleginica, direktorka muzičke škole, Radmila Rakin-Martinović. U nadi da ćemo negovati i u budućnosti ovu saradnju i da će neki učenici koji su danas ovdje među nama možda u budućnosti u novim ulogama slaviti jubileje. Želim vam radostan ovaj dan i mnogo lepog nadahnuća za buduće podvige. Grad Novi Sad je najzaslužniji što smo dobili ovaj hram obrazovanja i kulture. I danas nam je velika čast i veoma smo ponosni što je sa nama i prvi čovek grada Novog Sada. Pozivam gradonačelnika, gospodina Milana Đurića, da nam se obrati. Četvrta trojka da bude ovde proslavljena. Poštovanja gospođa Rakin-Martinović,
direktorka muzičke škole, poštovana gospođo Čudović, direktorka baletske škole, poštovana gospođo Vukadinović, direktorka gimnazije, poštovani gospodine Radišić, direktor škole za dizajn, profesori, draga deco, dame i gospode. Danas zajedno sećamo najvećeg srpskog svetitelja, Svetog Save, i to ujedno po prvi put na Svetovnoj akademiji, ovde u izgrađenoj gradskoj koncertnoj dvorani. Veoma me raduje što su đaci iz čak 4 novosadske škole se okupili oko ideje koja traje već 25 godina i da zajednički proslave školske slave i sigurno da ćemo uživati u onom što su pripremili u okviru programa. Uveren sam da ćemo se naredne godine okupiti oko iste ideje sa još većim brojem škola. Ja bih ipak da povećamo, ako možemo, ova tradicija koja nam traje 25 godina, možda da se poveća broj i da napravimo jednu svečanu akademiju koja će biti centralna, a da ipak osnovne srednje škole organizuju ovaj dan i u svojim školama. Svi treba da budemo ponosni na naše nacionalno blago, na život i delo Rastka Nemanjića. On je ostavio neizbrisiv trag u našem jeziku, prosveti, kulturi i duhovnom životu. Kao svetionik našeg duhovnog života i obrazovanja, on je negovao neprolazne vrednosti i pružio putokaz srpskom narodu koji i danas sledimo. Razvoj školstva u našoj zemlji dogodio se upravo zahvaljujući Svetom Savi, koji je otvorio niz prvih značajnih škola u tadašnjoj državi Nemanjića. Ulaganje u obrazovanje jeste osnov za postojanje jedne savremene i snažne države. Tako i naša obaveza, baš kako je to i činio Sveti Sava, da brinemo o budućnosti deci, u uslovima u kojima ćete sticati obrazovanje. Vodeći računa o tome i čuvajući temelje savremene i snažne države, grad Novi Sad ulaže u obrazovanje više nego ikada. Grad Novi Sad je poznat kao prvi grad u zemlji koji je boravak deca u predškolskoj ustanovi potpuno besplatno omogućio, istovremeno subvencionišemo i boravak dece u privatnim vrtićima. Trudimo se da nakon predškolskih dana našim đacima obezbedimo najbolje uslove za školovanje. Pa tako grad je ove godine izdvaja 7 milijardi i 300 miliona dinara za oblast obrazovanja. Iz ovih sredstava će se i ove godine, baš kao i prethodni, obezbediti besplatni udžbenici za sve đake Hrvatije. U protekloj deceniji ponosno možemo istaći da je izgrađeno više potpuno novih objekata, prostorni kapaciteti u sektoru obrazovanja su znatno prošireni, a jedan od novih trgovina Novog Sada je i ova velelepna zgrada u kojoj se danas nalazimo. I danas na više lokacija u gradu u toku su radovi na novim objektima, predškolske ustanove, ali i osnovnih i srednjih škola. Planiraju izgradnju potpuno novih škola na Jugoviću i na Satelitu. I tu nećemo stati, sled izgradnje škole na Adicama, na Sajlovu i nastavit ćemo u svakom delu grada, u svakom naseljenom mestu da razvijemo dalje obrazovni sistem. Nastavit ćemo da ulažemo u školstvo, jer znanje je preduslov napretka i rasta, kako pojedinaca, tako i čitave zajednice. U ime grada Novog Sada i u svoje lično ime, učenicima, prosvetnim radnicima, čestitam školsku slavu Svetog Savu. Đacima želim da dobro uče, školama da otvaraju novo odeljenja, da se iz godine u godinu sve više ulaže u obrazovanje i da mladi ljudi ostaju u našoj zemlji, jer svako oni su budućnost. Završio bih rečima, baš kao i himna ovom velikom svetitelju, što kaže: usliknemo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Hvala.
Kao što čezne jelen za izvorima voda, tako čezne duša moja tebi, Bože. U tebe se uzdam, Gospode. Usliši moljenje moje, čuj molitvu moju. Neka budu uši tvoje pažljive. Srce čisto sazidaj u meni, Bože, i duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica tvoga i duha tvoga svetog ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja tvoga. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilju milosrđa svoga. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode. Nauči me tvoriti volju tvoju. Duh tvoj blagi neka me vodi na zemlju pravu. Gospode, nado moja od mladosti moje, naučio si me i do sada objavljujem čudesa tvoja. Ne odbaci me u vreme starosti, kada nestane snage moje, ne napusti me. I do starosti i ostarelosti, Bože moj, ne ostavljaj me. Bako, ti se to moliš ili... Da, Pa, jel bi mogla meni da nađeš nešto, da mi pročitaš? sad ću ja da ti nađem nešto korisno. Slušaj ovo sad. Nemoj se žestiti gledajući nevaljale. Nemoj zavideti onima koji čine bezakonje jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospoda i čini pravdu. Živi na zemlji i hrani istinu. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svome, čoveka koji radi šta namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost.
Nemoj se dražiti da zlo činiš. Bolje je malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika. Bezbožnik uzajima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Gospod utvrđuje korake svakog čoveka i mio mu je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti. Hrani čistotu i pazi pravdu. Uklanjaj se od zla, čini dobro i živi do veka. Noćas će kroz san roditelja mojih slutnja teška zamahtati svojim crnim ogromnim krilima i braće moje kroz srca viteška strah će minuti. A ja ću već biti daleko od rodnih sela, na domaku svetogorskih tihih manastira, klečat ću već kraj manastirskog praga bela, pun molitve i mira. I kad beksa sinovljevog stignu tužni glasi do vlastele naše i kneževa, rezat će već sveti oci moje vlasi i duša pod nebom jutarnjim, kao ševa, bit će visoko. A kad mati moja pruži ubogom komad kruha i u molitvi spomene ime izgubljenog čeda,
Srce će moje kucati ispod svešteničkog ruha i spasit ću te me Hristos pravo u oči gleda. Kucnuo je čas Svetog Zaveta, nikada više neću videti mili očinski krov, ni slušati blagog majčinskog saveta, ni s braćom mladom krenuti u lov. Nikada više sa ovih kneževskih trpeza neću čuti zvek kupa i kondira i odore svoje carske od zlatnog veza zauvek skinuću. I kad manastirske prekoračim prage mirne, u osamljenička kad stupim dvorišta i udahnem mrtvi miris svete smirne, duša moja od života više ništa neće tražiti. Molit ću se tada za spas srpskog roda, za roditelja svojih, blag i pobožan kraj, i da braća moja kroz život idu svetla hoda, kao anđeli kroz raj. Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj, pošto od Tvoje volje sve zavisi, da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno, i da naša nada ne bude isprazna. Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. I daj nam prav put sa prolaznim posrtanjima, a sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti kad nam daješ iskušenja. I ma kuda išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan Tvoje sveobimne harmonije, jer to svake sekunde, na svakom mestu, svakim delićem bića želimo.
stvari zasvirali. Sveti Sava je duhovni praroditelj srpskog naroda. Sveti Sava je osnivač Narodne crkve u srpskom narodu, prvi njen arhijepiskop i organizator. Sveti Sava je ukrepitelj pravoslavne vere u srpskom narodu. On je iskorenio i odbio od srpskog naroda zapadne i druge jeresi i utvrdio narod svoj u istočnom pravoslavlju. Time je on najmoćnije uticao na opredeljenje istorijske sudbine naroda srpskog. Sveti Sava je najmudriji prosvetitelj naroda srpskog, koji je nerazdvojno vezao prosvećivanje i vaspitanje naroda sa živom verom u Hrista Gospoda. Sveti Sava je najveći državotvorac u srpskom narodu. On je rukovodio državnim saborima, krunisao kraljeve u Žiči i mirnim putem spasao državu srpsku od mnogih neprijatelja i ratova. Sveti Sava je prvi uređivač monaškog života kod nas. Sveti Sava je najotmeniji izgrađivač srpske narodne kulture. Sveti Sava je prvi srpski književnik. On je pisao ne knjige za zabavu, nego samo one što je bilo potrebno i korisno za učvršćivanje vere, za ustanovljenje poretka u manastiru, u društvu
i državi i što je služilo za duševno spasenje naroda. Sveti Sava je za života zemaljskog bio, a i sada jeste, pred prestolom Tvorca, najveći molitvenik za srpski narod. Putuje po mračnoj zemlji, štapom pred sobom, mrak na četvoro seče. Hitne debele rukavice, pretvorene u mačketine, na sivu vojsku miševa. Odveže verige sred oluje i zemlju od starih rastovine za stajeće zvezde vezuje. Pere štap svojim pupovima, da tragovi mračne zemlje na njima ne prežive. Putuje bez puta i put se za njim rađa. Ne vređajte ljubav u meni, jer vređate moju jedinu besmrtnost i moju jedinu večnost. A uz to, moju jedinu besmrtnu i večnu vrednost. Jer šta je vrednost, ako ne ono što je besmrtno i večno? A ja sam samo ljubavlju besmrtna i večna. To mi je sve. Ja time i osjećam, i mislim, i gledam, i čujem, i vidim, i znam. I živim, i besmrtujem. Kada kažem volim, ja time obuhvatam sve svoje besmrtne misli, sva svoje besmrtne osjećanja, sve svoje besmrtne čežnje, sve svoje besmrtne živote. Sa tim, ja sam iznad svih smrti i iznad svih nebića. Ja, srna srebrnasta, srna nježna, srna usplahirana.
Bože, pomozi mi i danas. Kao reka sam, Gospode, kroz koju je prošao vihor s udarcima i srdžbama, s rukama i metlama. Sva je voda pokrivena mutnom penom. Sve se sa dna diglo, s penom se valja sve ono što inače leži duboko na dnu reke. Po meni to, Gospode, juri mutna pena. I u peni cijelo moje dno. I evo, ništa neću da sakrijem od ljudi, ako ko hoće da zastane i pogleda talog. A od tebe, Bože, ništa i ne mogu sakriti. I nisam skrivala. Ti si slušao vrele ispovesti i ti si mi utešno govorio da zemlja nije nebo. Što bih želela sada? To je da se dno ne vrati na dno. Možeš li mi tu pomoći, Gospode? Ali kada i kako da sklonim sve ono što primih, beh, poznah, čvrsto naučih, zgreših, čega se sećam, što ne mogu zaboraviti? Talog moj sam ja, Gospode. I kad pena iskipi, talog će se opet spustiti u mene. Do smrti ga moram nositi. Kao reka je čovek Bože, bez dna i mulja ne postoji. Gospode, učini da vihori ponekad brže minu. Utišaj vetar, prekri nebo nepomičnim oblacima. Daj noć mirnu i dugu da se odmori. Bože moj.
Ko zida svetosavski hram? Zida ga njegov pepeo. Zida sebe sam. Zida ga njegova zidina koja se otela i sama za sebe izborila. Zev koji je sve više zjapio i vapio ispod crnelog srca beloga grada. Kao da se Savini kamenovi sami skupljaju na Vračaru. Kao što je žezlo Save Jerusalimskog samo krenulo ka Svetom Savi čim je ukročio u crkvu u Jerusalimu. Svetiteljev prah se rasuo po celom srpstvu i pomešao sa svakim trunom njegove zemlje. Svaka varnica pala je u srce Srbinovo, a svaka čestica mu postala sjevnica, koja mu je svetilo ma gde se nalazio. Na Vračaru je naš Hristos ne samo raspet, nego i spaljen, a naša zemlja prošla ne samo Golgotu, nego i oganje. Posmrtno mučeništvo Svetog Save nije okončano na Vračaru. Zato Svetosavski hram mora biti nadmoćan, a krst na njemu najveći i najuspravniji, jer je to jedini krst nebrojenom krštenom narodu koji bez krsta počiva u Savinoj zemlji. Zato Svetosavski hram nije samo crkva, ni zdanje, ni građevina, ni spomen stradanju naše najveće svetinje, niti hram jednom svecu. Niti je Vračarsko polje samo jedno polje među poljima. Svetosavski hram ne pripada nikome. Svi pripadamo njemu. Želimo da se zahvalimo nastavnicima koji su sa našim učenicima pripremali program za svečanu Svetosavsku akademiju. Zahvaljujemo se Sanji Vučković,